Glavna tema, odnosno tema vodilja ovogodišnjeg foruma jest razvoj pametnih gradova, odnosno Smart City. Uz to naravno znači, imamo i Internet of Things, zatim fintech, razvoj gaming industrije i government, zaštita i sigurnost podataka u skladu sa standardima u svijetu. Ove godine Sarajevo Unlimited očekujemo govornike iz kompanija kao što su Amazon, Cisco, Oracle, zatim Deutsche Telekom. Očekujemo predstavnike jedne najveće regionalne platforme kada je u pitanju digitalizacija turizma Outdoor Active iz Njemačke. Uglavnom, bit će jako bogat program pun poznatih svjetskih govornika. Grad Sarajevo je ove godine ponosni sponsor 4. Sarajevo Unlimiteda koji se dešava u Sarajevu. To je za nas jako važan projekat. Pored toga što taj projekat podržavamo jako i financijski, to je prilika da pozovemo, evo ja lično, sve svoje kolege iz regije, iz naše okoline, da budu oni lično ili predstavnici njihovih administracija dijelom ovog značajnog projekta.